musibire mutainywe nabakutuhondera akasumi kanu kenyini amabara Julius kyo muhendo mba mulisa mwiho wabamoli no muhinda kati jendini wa viewers ego so hon halimu baite tutu nyingi bino tuyaga muno era tutu nyingi omusana goyongire kurumya abakoyeza bibigitsa omusana gubakora batabakoyeza gubatika mekalaki ya red ni kijani kiparapambe ya red kibatero bakiba ya red no hiya niba ya muntu hone saba koyeza bongere kumukufuwa okengere hati kandi baro muntu yangambire misi abantu bayezabo no batungongo banka accident kini kenda kumubazira ngo rusurwa buturukuwata kwatira kimuka era niyo nkona kwa advising abantu abakona kuzara soko zalani wo igendo yiyeza ko bajja kusemeza ojo ofuna obuzibu kutakuyunga bakuyunge bireme balenga kuyunga bireme ate bojinyo wafuiraki egita musoke mu bireke mulebireke ito oba kale abakonye nanyo kwa kuzara wire uja kukanzara banyama nayo kwenda poyeza ndeka bayira bakale babirekere abamaze kuzara abamaze azeri abana benka basata yiyeze baka nayo bokoyeza accident eriyo okengere accident na yeriyo manye warahabana bana kansa okengere aro badaro yangambire koyeza nakwa abatunga aro skin cancer okora ariyo nabana abibikinzo abakoyeza kanenke andege bakagambe eta ya bay okoyeza kwa bay iwe bagambe genkinze eta kandi ere nkizo mwana we nabuno mwana wa black tuzo kana bagama nakabina kerate murwanga kabina kerera kimuteyite baitu nankamo kubukazi tubusakwera bojo bagama biyera busikite no bukazi nibwe bojo ronga ngutini ere nkize ba musayi saturating musayi hona ne saturating anera bamuhona busana mbaleta yika ma ngutidde hati omututu musana guno mututu muno abantu abakosa makeup bo bakikora bata ati bojo aba makeup bo okusanga alina layers nkamusanju okengere buli bakwana kurukuta ndeti no samuharot harambo no kwataka jiko no muhara no muhara harot kubenga nyojene kunkwata hoti no nkwata hoti no koroti arakura nyonko eshurot okengere netuleza abazaija kwa support it no muravandi muisiki mukundora musaka mubeka baitu wesiga bigitai nyisiga vaseline arohe abakasaija nyisiga kana kapet niyo petroleum gel eleka wakengumita ni konye siga nyonyesiga baby junior mali nera ngamba naho mesa kubera mu motoka mali niyo nyesiga mali baby junior ataro bunyatoize abunanko obugitagito obwa baby bo kwesiga ubundi nyabuguraga nibumbutura hati obwambuturaga kadoro hati obwambuturaga ninanka nibintama then hatu obundi bwankuwasa getu atare bikurime ebituyisa kandi no kurime zituyisa bakusinga bazenda nibo besiga na makeup osanga atire kurime kutuyisa create na ka makeup agidi abikire wena osanga nakukutabu kutati nekana isimura hino tena isimura bocho yinyi bocho umuntu yiwe kandi kurura magamya abantu abakununke ngo wawe muri kwa applyinga murike kugure binaka ebikurime ebikutuyisa mujo mukunuka bakwikabona ndi bananka ni muzi nanka mpoza roya gambire smartness no weza mali osanga obusikini bugena mubara ajuje kandi kona kagufu kati embeho ne mukangana choka aina hadaraze ubundi nawe nakwaraze bwamali tati but we nyombura boda kajoira akananka kati kona aka crop top ko habukala baitu kona embeho kali kubi choka wana hadaraze amani yati bona lasima ko fati bimukwata kumbe embe muikide bojo batimba gambire ati nyonkwenda no kusima nkwenda kusimiraho na muno nyine munabakazi abasajja bayize filters mwebale muno tukwatira abasajja bayize filters mwebale muno tukubasima bojo filters kaziyambira abantu kandi abasajja bakutomera munaba sikiba TikTok abakuikara mu filters bakutomera muno okimanye nyoni wewe ngambire nyo amazi magali enta AI ikimokora hano amabere ganga eta AI okenge eta AI era anti video zangu sanga ganyese nkwasire then obosanga mbuye bwange gakehere so ganga gatamu ka AI katamu arono no boturuka mu video nyindo ya orinti to kale tanko tokoro moye busifira tako bihuru byenyindi mwana mbigire pipe era jire sana kulebera kunni kuleba nambali kubaliza bwire bunu Julius akwata mwana nanga nyindo zange zino wana na editinga na kwata ati nyencha karankere kurura ka video ko muziki awe nakora kana ka video ka dance yemukora muti maya mukakora muti akoti hati
oba baina ye kwatano na yaho nore nyindo negaruka nefunda na yaho nyindo negaruka nefunda nacho boyine bajaba isiki abasiki filters taze ituchoka basiki abazajja bakutomera basajja isiki ba filters na abasiki tukutomera basiki ba filters bagambye akusanga musiki ali mu filter wona ali mu kolati baitu malali musaiji ogo akole ekyo araba ali musiyazi mali hatuta omusajja otanikuta nakora ati wana nakora ati na hanika nakora ati wana boje bane mu kutama nyoyira abasajja wamakamba gambire kino ono genda ku mitingo musiko hirati kitoko ali mu filter terere simu oli kunu ogambe nti olinka ndi hano omulebe bokuleba kali ka kinfudu kali awo kati nkonompo esimu giho ogende era giho mugambe isana mbere fune mu buzibu mbere emergency ya wangu bakunyenda amuli mu batujja ku mitinga kekino obera kukira blacklist tonga kubaza nawe bakutomera muno mali bakutomera muno basi eta bakazi tukutomera itiona wamatu kutomera girl child nayo okutomera kane nikini abasije basomedie tibali bangu baita ba social media bakukwana muno abasije mbambi banyenda abambanye intentions zabo zibanongi ona kwenda byenyine maye media gibambi kala botegendeze nko misikita abali ya media osanga oyitundiro ono bongo bucheke akwa media okura Julius media osanga enamba hanya musije takusagumisiriza gumisize simu yange takunsobora obuko ni musaije tusagumiza simu yange konyo Samsung kirosanga na ona kuterera boje ne kwenda yobukaito okengena ndako naenda kuwana okengere ona enda ifako nende ngaito nyabongiranya kusabura okwasire simu yange a WhatsApp okugamu WhatsApp yange okushura era nye simu yange ene kebe private phone ebe yange akanya ndarankwana mazima kuchura niko kurora nanka in most cases boko wali mukazi wa business ekiyokora otunga simu eri purpose ya business era nenke nkwenda akora ebi ya business line eri ya business then hategyo egyo giha mukiro no giha no mayati ejo kutura nayo nyenke ne garukaho tuzire habokwa mukama barampizo musayija nkagwa mbufumbo buja amakora kajja kora gaja kufwa bwesimeno ya business ngukagwa mbufumbo ihura okubugwamu bugwamu hati bajona agamba era kwanja wire womeso bai wire bukyali okubugwamu wallahi njabugwa era mukama barakanya maka gombu fumbo njakora nja kuchumba bati kwani ekimwe kwenda ngona fumbo unabelena kuswera na washing machine washing machine bazigura era biro nyo twagana bakasalira kimu na bei bakasalira kimu na bei ate iro kino bageni tekereza kora ka challenge oina musija musajja kwenda muno sazen derara wa kwenda munumba nyenda tumuterere tumusabe sente nibo tukenge mwalinga batali mwalinga owo kusakuterera abruptly tumuterere tumusabe sente menyine munywane wange mchali wanga muterere amba didi ogwa ali mbasi ja kusabe ikisebo kya birthday jako kwa kusabe ikisebo kya birthday kya mweche terera oha tenda terero muno ungusakuterera ali amulimi obakaso kendole oha chali wange sije mnyoni wange oko musaija tumuterere batu mbanyenda kukwana nebonke ngabye ebisajja bikukwana akwaha ono chali wange tima baba kandole timanyire oba kandole hano namba ile tugira basajja batugira abanywani biro binu abasijja abasijja na mugaso abasijja tiwakyarugwa nyoba tunkonja kuterero mwishiki kandole na nyaka namba hano nzogendo lede tukutoza abanywani abo amanya abasijja nabo tubakyatesa kantu ige namba nyonka kuterero mwishiki kwenda kuterera mwishiki nterere kanterere MP kuterera MP nterere oha yuko liwa mali kanterere mbwenge scrolling abane ne namba zona nzikuruka ngolola kimu zitene kizijja ku kanterere ticha mami nyoka sukenterere ono kansokenterere muterere hayanga egera rugai muterere halene ya kamgamba ya kuterera ticha mami kamgamba mayifunire kizibu ndista mudupenda mudupenda ndi hano sitaka mami wanga mizire sirasha nkwenda okoye
nanga mugamba mama mizire enkinzo kamugamba business yange banangire bagihimbire bano ojukama nyempangisa muhanda okula akatale mugambe batuchuirege mugaye batuchuirege bayole enkaito zange zona zikaire haziro banisa hazira haja kunanga ofuna akantu ninja kutera cyane mugafunira accident nchwekera amani zakote ko chule Hello? Wasibata mukama wange. Kurongolota. Kurongonu Jane. Ndakira ngutero. Akyali busy. Akyali busy. Toza gondi. Akyali busy. Kantozo. Wobujunaniziba muno obwamani. Muno. Wobujunaniziba muno. Kanjere ndo mnyani wangu wano umenye kuterera abagayiga bachali bange ntero hondi hano. Manya abagayiga nabo ko kumoroza musimu yange manye wewe. Kanterere ni banzo dotoretonde banzo leto obatera kanyoni kangana akaisiki kara kansekendo yani kanterero no mojo kanterero no kocho no wananga walizo otoriki ndo yakwana wa chali mnyoni wange riki ngata mnyoni wange bambi muterere kamuterere kangame riki azine sene ojamsaba inzinga njamgama kansokendo kamtumetu kana banywani kandeka amuliki abana la nyamba newe oni namba ya yes ate oni namba ya ate ejongino jamugambo inyowe ate njamugamba nta agiza jatugwamo ate mugambe ane banyone makuru niyo banyone makuru abayi mugaye ko size simu ya Julius kanya ni benitira kemike marwa yiti tikikuija tinterero aterero nu ojamugaye ko size namba ya Julius kambe ombo mizirenki omizirenki ola kitabu tuina Julius. Hello Ricky Oliot ono Jane nyaine simu ya Julius mwana yamba ni sawa nyambise mtoro yuko maifunile mo buzibuzi Ngali mchachi ngapte ngali mchachi oja kuntera Bona bakyali dera wewe dero bagitiro na buchi wao agamirembo bakyali mchaja ja kuntere ni kwangambi echachi sawazi dera rikata gatugwire dera bana abanywani ejo red flag ogu abainga bakando ola bandize ke bambi ogwampa bambi ati oro riko na nyechedere rikiwa ati nterere nyoka ntozo kuterera o inonde okora kuterera amakinja ko bona babiri bakagwa butakabo yenoroze nyokwanda kutonga inambe emu kanya kanterere serena tinai inamba ngagini ainai njamugamba mbayifunire obuzibu njamugamba iwo linda serena bamba nyendo mwana kwa mpasente mugaye wachumisire nenge kikwanso kamterera wachumisire kikwanso It is not available at nyine zingine kizirani boja bekiogero munyambe baba kigero munyambe niye tena musayija niye tena banywani ndero wewe man mama mfedo orozere lisi abajwadi ati baba jibantu nyakantusuwara nyama enda kuterera mawe idebe namba zinu zona ronga nyama enda kuterera kantoze oha ntere kandi kwa kuterera omukazi mali kwa kuterera omukazi idebe namba zinu zona ronga wange omunywani wange oronya omunyani be ninterera alaheru kanterere bade nabo kwekwaza nabo yaro kusanga tajazi kanterere honorable naziwa mali MP wakagadi soko mtere woman MP dere we bantu nyensu waire niba banywana banyina mugamenzi yeso boko kimenye kanterere MP naziwa kwatana oli munywani wo mugasa press star or hash to copy this collagen for 700 shillings per month. Manja,
Problems not ending. Era ti. Me I enjoy my blessings. Problems not ending. Katunyumirwa kazini. Takuwata. Warero, mukama byankore ngenda byatula. Warero, sinza kusirika ngenda byogera. Nja kuterera undi. Manja, enjoy your blessings. Nazuwa takuwa. Problems not ending. Banyone di flags mbazini kizamu nyane. Baka na unyanibe nti. Kantere ticha mami. Nyanibe nti ero. Bena ticha mami. Kandi kemi nyanibe. Kemi wenga nyanibe na pesa ndi kandi arwa yi team something of sec. Nabanje. Soko good ticha mamu birali mani mutere nabanje. Ticha mami. Nabanje ko yakufa eki atano mwana yi. Batu kandi nabanje. Ticha mami ono. Kandi akarora akaliya. Kasaito bina ali mugambe mfundira accident. Mugambe bere usira ino likubi. Ndikubi. Tufa yamwe bali sikitaba. Ticha mami. Press star or hash to copy this caller tune for 700 shillings per month. Njamagamba. Muziro muhi. Akatekamu akazina kedini. Kama mama sindi. Hausa utakuwa bado bajua ati bado mukama wasiona wa ogo wakabi tujagwa draw ati ogo wakabi iyo tege bayinga basatu na rugire mugomo wa Kantere Rogers bya mukama MP Masindi municipality ati muterero ogo wata okwata mukopo Kantere Rogers bya mukama MP Masindi Bojo Rosere omuntu ozakuba olax oine ekizibu otayina kusa kuyamba ekikura abasajja bano tibakwata masimu akukuterera hanyuma kandi tubaire hasho tuli mu challenge nyabati bali batibajja kumterera ba mazike kiza ola gaige ndi muchachi onanga begali nka ali nja kuterera ukyali bize tukafuna Hello? Yes, Aral. Hello? Tata Amot. Wasibo Taral. Sivyo kurungia moto wange. Jebale mbuzira harali. Nkororaga okulia kashi ne Donadi. Ndaziriya kashi. Munaka wa business park. Vyaha. Chief PR. Nindwa ngamba wezeyo tukataha. Kwa tukiyali. Ndanda sobena sasa nuli Kampala. Kwa ndi hoima. Mu meeting y'abakazi tobaire yoga. Timbaire yoga. Okay. Oli Masindi. Mbaire Masindi kyongati ngenda Kampala. Arali nkuterere ni nyendo nyambe. Nyine ekizibu. Kijipande. Ni nyendo nyambe bojo muhara wanga ali kubi. Abaireki. Bajja musemeza. Muhora wange w'emyaka 8. Kiki yakuba kumusemeza? Bakumusemeza manya appendix. Mukwasirali mutu. Appendix nirani nsabara ali kona ko kusobora kunyambisa. Bakumusemerezanga. Tujja mutwara mulago. Anti nkyatoza akasente niyo te challenge. But plan ya beri ati. Plan yange bayiya wiki eje kutandika. Okay. Ya kugaruka Tuesday. Kararali. Wowe jijaso singire mamoze. Jeso kena mutero kienda mama nyoki.
Hati yomanyire operation yomugambire kandi tinja mugurukiya ajja kikenga hanyuma nti mbaini mutero mutuka akasenda ko jiso ntemero tere na banje yaso tatere na banje ije kubonyisire oja kubano mara ni muyamu na 2 milioni ngwa bireke atorozere iyo sakubola oko ndaba jadi mali bala batina yo bana bansu wayize nyandere wetimpo nsana kutera Jonad go Jonad yakho mugamba mizire enkinzo mga engineer Baye tina banywayo timere kibatu ongera ngobagambira amazi bali na amba digital kusamutere ali birthday yaye yaje kunsaba mbezi kandi baje kunsaka kandi hati kandi ro mushiki omuhaba isiki ayenda kwefora ngo anyenda mali nyobanda terero kamutere yati nyina bakungwana ti nyina mbona kamutya bari jikitingi ayenda kwefora anyenda muno Obone kaza kuli hano mbona nkyabadireke utamubaze ibara utalibaze ndizamubaza brother ngo nyende binterera onu ayona yefora ngo anyenda muno teka uka microphone onu kwefora ngo anyenda mali Yagala genda. hala White tat. Orota book. Kulonga not. Olinko. Ndi a church. A church musiba iboje. Kwa tungenda kurugayo. Just tuna meeting ya ba youth. Meeting ya ba youth. Pazo sabiranka? Ai lero wewe. Nsabira side za kuno mparo. Hati nkutereire. Ninyendo nyambeho nyine kizibu. Ninyendo omfune mtwaro nka 10. Omfune mtwaro 10 weni lero. Nkali kilo kino kali. Manizo genda isomero but maintain amnyina mtwaro 3. Wairomba obunku bangenza isomero konsa kufunayo. Atoja genda isazinga. Muka kuruga church. Ati nkutere sazinga. Kili musaka musanyi munani ngende usaka mwenda kali naye webale kuome kisero mukwano webale kuomera nterero ndi kwa mama kuleke Just kuongera abana abantu kubategeza mnyonka ndiba Julia Sindeko. Omanta dibe nyomo. Jera basibugo tereke goda galao gatyo kati. Omanta gaba nyoni ba. Kyonka. Jeni nyonka tandika unanka ningamba abantu. Diritinge nambe zitakugasa. Zitakugasa mali. Okengere. Hati jeni nyoka nkuliki. Nyonte kamuhanundi. Mu contact zanga hano. Niteka mu honorable. Abona ba honorable banyita bachali bange. Honorable. Nza nagamba kantere honorable that. Honorable nubunkutere Obama. Tingina mu namba ya honorable. Nebunkutere Obama. Okenge? Nobunkutere Baramu. Yego. Ngugu. Balamu. Okenge? Hati oyosa kuba n'obuntu bulaawo butyo butakusa kuyamba. Yamazi magali namba bune zikunyamba bwire bune. Bakiliant bango yoyo bakiliant hatusamusa. Hati niko kurwa sometimes zito boratera gama simu tutaga kuatamanyaka sometimes tokutugasa. Okengere yeto kumali. Tukwesibe hala abantu abakoraki. Nyowe abakutuyamba. Bayitingesibira abana boloma bwene urana ana excuse. Ola abere busy bina mujja kutera oli likali mu church ondo umentere. Onda batakwaje. Ende esimebe taro. Ondi Tero Serena. Aha, Serena Tero 79. Serena ampa word simeta ba kandi Serena singebe simebe Serena bena ampa yakasene. Bakandi singanterere nanga on raise. Manager wakimuze. Awe na antika meke iku. Muterere. Oyo bina kyali mu show. Era. Bakamiwa ina show. Era. Umuterere. Raise ako. Reza kumpachali wangi tanuli yango gakumpa akaba manager wange nkeli dasa waye buli nya manager kaba bana nkaba nya dasa wa nanka Jovikeira nkeli ubatera Jovikeira ni namba ya Jovikeira ngine ibara nju mwijukiza ekandi bikira ko torora ninyo ekamutere turola bana ya njo mugambe ninyo wejeni akumanya tokora kitara TV mutere hana ya mutere kamendu wayi
obanze mutabarukie akaruru nuwe deputy wa president ati manya wabazini. Hello. Jovi wasivoti. Ndikulongo wasivu. Okwaza na Jenlin. Kulika akaruru bojosu tyati. Olwale kunsabira kakawa. Ego mwana hivi. Bojo onkengere Jenlina yabe dansa wawe buli okwaza nkwetegereza. Toka yentegeze yabe dansa wawe buli masindi ni inkali dansa nizina na Raise Relax. Nkwetegereza. Ngora Kitara TV na Julius. Ne mwana iwe mfune mobuzibu hanu sasa wange bagena mu operating ngomba ini samu nsonda sondere yakaina over 5 bazinga sasa wange bagena mu operating. Lero bana sabuno bwire takafunire sente. Kazo ya kukolera tutu. Ako kaina yo bazinga no ntemera mwana bagena mu operating appendix ali kubi. Abayiri ku operating abayire. Appendix ni yerwa ile mwana bagenda agiamere nanka imbo bobale munda ekale nanka bobano lyemere emere nambale batagisia etakusa kusibwa munda nambale genda. Atika kaina mobuzibu. Kandole. Ngia kuterera. Kale bambi. Webale muno mami. Kale. Kaira. Waitu. Ono Julius Kyomuhendo tubaira sho yagamba itanuliye. Nyagamba kutere turura no muchamu yamba. Olile ipa Kitara TV. Nae Julius. Bojo webale kunyenda Jovi. Angandota itanuliye. Mubanywa nabanje ni wansi waruruire bojo webale mami. Banyo Julius amanyire tinta muntu mubi. Bojo webale Jovikeira wange suti ati. Kale. Ono mwani watira kazina kakitara oboine wakati wata. Nibo bana bakitara no yatira kana kazina kakitara. Nuwe hati nuwe vice president wabazini babunyoro. Okengere. Bojo webale mami. Bale Julius we. Bakweto we kitone. Okitone kie. Nkutoleze kisaija. Kale Jovia. Kale. Ye Jovikeira kyanye no join. Bane tuijuke. Tuijuke. Jovikeira nyamuzina kama dansa waye bambi. Ngawandi dansa waye wa mani muno bambi. Obale kunyenda mami I'm so happy. Onsowaruire bambi. Baita agaba. 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 Mali. Onsowaruire. Ati nterere narona cyali wange. Batu katubaleke. Katubaleke tujakira kyo. Challenge naiwe bayo oyemere ogambe cyali wange kibwe kusha kuterera kanyamba. Nyo amazima cyari nganya ndibe na nyambara Raise Relax nawe bana. Nyo kankugambire jeni. Aro obunyatungira accident omwaka gukaba mwaka gwa 2000 I think 2000 could be 2003 omu. Katunga accident karugane motoka ntuga Kampala nyatweko mukono guno. Benezo ntwandi muterere nawo. Obunyatwekero mukono guno nubonya kengere ntu abanywana abakuru bakwetagisa. Mali. Ekyo kubanza abantu bakaterera amasimu. Agantereraga. Isimu yabaira kitaba yaga yali na nyamba hawo. Okutina yotina. Yaraga amasimu agakuterwa kona lebonanka mpinanka. Sajje okutina yatina. Hati abantu bakampa sente. Mali. Nita wagena kufuna ebizibu tubona baratu yamba mazi. Abantu bakampa sente nyoka tungoli janja bi first class. Obuko tena omuntu akuyamba enamba ziyemu. Ngira ate mubone example yange bambi tingwire ko bimbu honorable mali business. Bai warambu ate kesemeze Julius omukazo nakunyijuka bana. Keira mbe ntakina kusoma mutima. Bojikira bakwa impuniri. Keira na Serena. Serena kwa bagire mitima. Aroho muzinondi abantu batakenga kurunga mata Keza Prince Keza. Keza bitsimengeza. Ata munanka munyankole baita rona zina mu runyo. Nkamuraka tsikuna kajekati. Agiro mutima. Muzini kyondi aho. Butoza. Omuzina mpaka sente figo samba sente. Na figa gaba sente. Figo sichala mpa sente amazima bamba mpa. Figa gaba. Bokutoza butoza. Nyomba nyiribaga banyina mubanywana mpaka sente alifigo mubazini alifigo Serena Serena tina ini ohondi ni Serena na Jovike ilogo Nekita tagava
Jesse nekita togaba kankugambe timutanywe nabakata tagaba nkujuka muhara wange Chanel no yagenda yoga namugamba nkwenda ice cream namulemera gamba nkwenda ice cream mali nagamba nyoto manyire muhara tata wange ataserebu nomuntu agaba ono Prince nanka Pastor Robert Prince agaba na Prince agaba Prince akugabira Prince Robert Prince agaba Prince agaba so hati mbaini kugamba accident abantu bajaga ni bakujja nyokamba lino batinge bagambira omuntu ataza kuberera mu kizibu tali munywani wawe abantu bakutera niko tali munywani wangu bagambira niko kura bulinka bani kugamba ekintu kitweta social capital kikuru ati kandi Julius kusekese bwire uno kundora mbabwene abantu abakunyamba mbasange abasomedia bamuti ati kungamenyira abachali bange basatu bala hefti nkabaroraga bali bona bali Canada amazima abantu abanyambire bapasente na Valentine bakampusinikira ne social capital kikuru muno timba manyira nyaro bungenda nyamaze kirora mediani babanywani bange nyaro bungenda utugeze nkamerano hati jori nkagenda ameranawo isenge kisajja kigaiga tinkimeno kiba kintu watuka ya bei muno mali akusana na mugungu wa ikaragu gwo Kampala mugaiga ina sente Julius nkwenda muno yagamba kamaze kwokye yayo bandali ya sente yateka mali yagamba ruhanga wa nyaro no bungenda mbaruku mali ni era just owanokete noketera Julius nkwenda muno bikibi kozi tonyo mwenge kwata mtwaro gumu tware n'urugoyo innocent hati social capital kikuru muno abazina abaliyo imani muri bakodoko kandi mukona tutale mchallengeizanyu busa barali ayo nkubagambire nyo era kandi menyebera ibane bibaza abazini babunyoro mbani saba mwegarukemo kale bunyoro jukeni nyoni hondi bagamba tukwematira banyabiki mutu kwematira mbani saba bambi ebizina byanyu muturabire codinga ne sente okenge kandi babapangisa sente ni bapangisa sente akino bano inanyi kale challenge yawe busa okenge busa iyo bugera kufuna omnanka obogera musho oko performing okolera busa akini mwenangu ko samani kuzina mu studio genda ku recording at asika busa era kwa kusema arako joka likayikamanya kaboha arako jaka nyekalire mu challenge yakazina enya bamweto Machura Dr. Machura omwana ogwa yibale kwe kamba Dr. Machura agabasente ogo mwana muto mu supporting kandi mu supporting ngaine kizina kirungi muneke baketa mu supporting omwana ogwa ayekamba kula bambi kana katobati akarura bambi yarura yampa yakalisa kaseni kale mu challenge ya kamuterere mutere mwana ogwe mutere tumusame twaleta hazitusindikira hazitusindikira kamutere soko muterera Dr. Machura niwo omwana ogwe yekamba mkuhobaza nawe mbaza nawe Dr. Machura take our microphone Dr. Machura wakiyegegwa girirwa Dr. mama esimya yaha bati kando mwana ogwa abainatu omwana gwa agaba Dr. Machura abainatu amali ngubagambe ogo mwana agaba boja bazini benisaba mwegarukemu ngubagambe amazima mbani mwende byabuse bitu bintu bijja kulibata muteke musadlese nyamba rurahana mubati kitoka oyo haje kwa challenge yabuse nyamazima gali na ruhangana andora nyebizine munaroga nanka yange account yange nyoro manyambu abantu abo nyinangeri nkubeta banyamba oba hati hatareki ojo kino kikwenda ongerege byake bya Valentine hati my baby tell I want to come for her hati kwa tumuterere kiwa Ben kisha mtu ari 10 gambo jaki yao kikuli kakiterera iyo kwari yanka hiyo kigambe hello Ben yes cyumuhendo kwatu bazena Jeni wagisire aha hello Oriot rero mbere hati rero nenjure eragwa rero mama crash tiki mu love na iwe how are you ndukurungi orunyoro rwange is terurungi aha muri mutaho imwe muri muta turi kurongoro ndi nyoko turi mpora ego Julius obutumwa ya mara yabuikia amaze yabuikia atashere fish guy mali betate muganyire ego bira beno lord ndukurungi muteyo mbaidana mwana iyo mbayifunire mu buzibu hano
mwana akasimuka ange obukara video yange akora akachali nakasimu yange ekagwansi yatika so mwana mbaye ndabaramu banywani bange nabanyendeza ni saba mwana ibi sonda sondre newe at least onsimtya mtoro kumikola akasimu every event vitite evyo but today being Sunday I'm home. Really? So tomorrow I will do bank definitely. I will send something on Julius's phone, or you can get my number. Let me send you my number. Because I was actually thinking. It's been a while since I've been in Hoima, I think. I've been trying to find day and then I pass by Hoima. Yeah. It's okay. Can you get my number? Then we shall talk. That's something can be 100 by tomorrow, probably tomorrow around 2. It's okay, Mami. Thank you. My God bless you. Amen. Amen. Otebwe nanka. Otebwa endoborwa. Otebwe endoborwa. Sente za kwini tujagenda tuzitabale. Okay, nge za kwini tugenda. Maibale muna baikaini mutondera hantekandize kibono omuntu ko cyo tukirubasize kiro kinu. Kero kibere masifu, kibeke kurura abantu wengi babanaye. Goma bali kutuwenda. Mutebe ko ndire page ngende ingoze ya viewers ngo yeta viewers. Ngiro zerege. Mama ze. Page nge viewers ne mgihonde ejinisho center na ya viewers. Hati kandi kunu na ye business ende kuija. Because the business yo bubaga, obaga nte kutunda bubaga. Muhandi baga. Wabakazi neza basige sai kuna nguzireta nkutunda obaga wabakazi kutunda enkati za bakazi kandi za basige bisike container. So muje mumpagire za bana bagena amasomero. Obwasili yabana ba secondary nywe. Nyine yo bubaga bwanyu buno bokweka mugongo bwa kabi bwa amani. So muje mumpagire ba mama. Mbaitiro bubaga burungi so muje mumpagire ba mama bange. Abanyineze birungi muje mumpagire ka business kangale. Kakora wanaye hanaye onako lulunzi. Bye bye. Kitara TV kwegesa kumanyisa.